wahlola ekhatsi wabona tindvwangu telinengi wabona tikithi kumbe tindvwangu noko akangenanga ekhaya kodwa akangenanga phakathi emva kwakhe wefika naSimon Petro wasususa wagcina afikile naPetro yena wafika wangena ekhatsi kodwa Petro akazange eme ngaphandle wafika Petro wangena phakathi watibona tindvwangu telinengi wabona tindvwangu tifutshadwe phasi tilahlwe phasi kanye nalena yayigigelwe inhloko yaJesu nalele imbandisha inhloko yona beyingekho kanye naleti letinye yayingafutshekwanga nje lapha phasi keyo kodwa beyinqadlwana yayigogodwe yodwana igogodelwe yodwa lona lomnye mfundzi labefike kuqala lo mfundzi ke lofike kuqala wase uyangena naye ethuneni kwabe kuyikhona angena wabona wakhona naye wabona wakholwa noko bebangiloku bangawuqondzisisi kahle umbhalo lowa bebangaqondzi umbhalo ukuthi kufanele avuswe ekufeni lo mbhalo bewuthi kufanele avuswe ekufeni hambani abazalwane la kulolu hambo lwethu lenkolo siphithi sethu asilingani sinalaba lebavele bayibambe mathute ebese bagijima nayo kodwa nakiwa khona siyandawonye litikele libhayibheli basuka bobabili abathola umbiko athi siyethuneli kodwa babathunela bahamba loyo wagijima kakhulu wadlula lo kunetinto lesitendako sithi masibheka kube kwangathi tetiyaqhuma njengamanye hamba kancane finele ngena kwe-gospel semthole lokhu athi lomunye kodwa mina nini ngikhona indoda msona mthithona ngifuna kuthini ungayekeli ngoba sobona labanye bafike kuqala ibhekeni nabo labana bafika kuqala fike wangangeni phakathi yena ngaphandle kanti bayakubuza yile mntu phakathi ayikho ngaphandle uthe makafika wafika nje wayishona akayibambanga kodwa luhlobo lebentindodalo tihamba kancane tingasheshi wanela kufika wangena phakathi kunini la angitholi umsebenzi Jesus kunini la yeah nabanye nabo bafika emva kwabo Jesus kodwa indodalo sedilungile yeah lalela tinto tiyangokuthi yeah tiphethe mbamba amen noma tikhanga hamba kancane kodwa lokusala tiyawufika nakuwa netinto letiyakumlungela nakuwa netinto lotatithola still and know we have a God wasezulwini lohambela bonke amen baqake kangemvo yini amen la siyakhona kunelitshe hey siyakugincelwa mbamba amen ithi bakhathateke Jesus ekhathatekweni kwabo yeah azami bahlale bathi asikuyafana hey kodwa yathele into ebakhathatha bathi forward we go Jesus noma sathi ukuthi kunjani kodwa siyawuphikelela siyawuyakhona kanti inkosi senahambele eqala